Ghazali menulis baru niki, selamat jasad, nggih, solah jasad, sehat jasad tiang pelungguh di saat pelungguh tiang tahu kontrol makanan sakta. Perkara solah perkara baik nggih. Lagu lamun berlebih-lebihan tame jog dalam bosang pelungguh sak solah baru niki burung solah jarin luwean mudarat ketimbang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih merung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelungguh tiang muliakan akhina al-mukarram adinda al-ustaz Muhammad Ihsan SPD. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal. Yang sebab pelungguh tiang berkumpul lek tau niki tiap jelu ahad bian-bian nggih sanada Ustaz Fajri doang kan? Ndara dulu murid. Oh. Nggih, ya sebab pelungguh tiang bedait nggih berbedait dait kiai baik lek Madura, beliau tuan guru termasuk bian-bian semangkinan niki pelungguh sami mencunduk bermuwajahah dengan Ustaz Muhammad Ihsan nggih, sebab beliau kita doakan mudah-mudahan beliau niki panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Ninik mami sanak bije jamaah laki bini sapulih kesempatan beriok bareng besupuk bian-bian semangkinan niki yang tiang muliakan hormati Bapak Ibu rahimakumullah. Amin ya rabbal telah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh sami masih tican sehat walafiat zahir batin sehingga tahun ngiring berkumpul jelu semakin niki nenten lepas semua niki adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Ampun nganjeng ibu bisa dia nganjeng di toko nganjeng hakembi mai anidap nganjeng gitu iya idap mai anidap tiang kena gitu. Salawat teriring salam kehalifaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa yang pelunggum sami mudah-mudahan tican syafaah lemak lejelu kiamat, amin ya rabbal. Yang potong anjeng sih biasa narak kursi di meja, tapi ternyata sore hari ini tidak ditaruhkan kursi dan meja, akhirnya saya berdiri. Nggih ndek nah, sampun nah. Semendak dia, nggih. Pembukaan, nggih. Aran mukaddimah. Mukaddimah niki ibarat ai telak. Bika nama ai telak. Ai besok lamu tuangkah lamu dah tekuluan ai besok ime napi kareng pesaji, nggih. Ah bareh isin pesaji tembolak beak jauh sisa tau. Nggih. Nah, lah biasa lamun tembolak beak niki jelas ieu mai isi. Sila. Lamun kanti tembelak boy berapa? Tembolak beak. Lamun kanti tembolak beak niki berbaris lampak terjauh-jauh masjid, penok wa masjid. Nggih. Kembeen. Sengan syarat tembolak biasa lek dalam tembolak beak barang meres doang, nggih, barang mai do pada marak dengan nina, lamun masih beak kincun insyaallah arak mas kebun kadu. Sila ya sila bae damono berembe-rembe taneter beak kincun den ini beak lek jelamer kembe wah lengsir wah sudah. Nggih, ya kaya no, nggih. Jadi sami jamaah isin tembolak beak isin nari ni ke jak makin nari ke sisa dewek ke pengantar pengajian bukaan pelunggum sami kadu ai telak aranai telak ni ke jak ibu ai paling julu mendeman ni ke janden man sogul kesempatan ke sia lensir berbentang besatu dem tahun kena angka anak pesaji berjulu kesalahan tukang satu kembe sengan sak pesaji beju iya ampun perlu aital lagu nenek besi imel tiang ya. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, makanan niket yang dua macam. Nggih, makanan niket yang dua macam. Ada makanan jasad, arak makanan ruhani. Pire ibu? Dua, napi jasad ruhani. Sedua-dua niket yang butuh makanan. Lamun makanan jasad pelunggum samin demya napiaran harus datang tiap jelo ahad. Pelunggum sami lebih wikan mana yang perlu dibutuhkan oleh jasad jasmani tiang pelunggum. Menika pun salaki nyi wikan makanan sambil ya nyocok yang padaharan ya bau tama juga dalam bosan nggih.
pelunggum lebih-lebih Malik Sabini sengan napi pelunggum le dalam pawon sak laki terima isin pawon sila betul atau ndek sak bini le dalam pawon sak laki terima isin hasil periapan kan. Namun makanan jasad ni kita yang ndek tak nyerang tercerita lamun apa lengkap isi netul dalam tembolak ni 4 sehat 5 sempurna 6 besu nggih 4 sehat 5 sempurna 6 selesai. Nah, lagu tiang pelunggum disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam lembaran awal kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh beliau oleh bab khauf Bapak Ibu. Di sana tiang pelunggum sami terjelasan kaitan dari makanan. Nggih. Dan niki akan ngaruh kepada ibadah ruhani tiang pelunggum. Nendek paran dek berepek makanan jasad nike akan ngaruh ojok ruhani tiang pelunggum sami. Karena pelunggum tiang erup niki dua tiang. Adanya jasad, adanya ruhani. Perlu ruhani niki sehingga perlu tersiram. Yang penara aran siraman perlu tersiram. Makin niki kenyakem siram ruhani. Nabi Bahasan Imam Ghazali menuliskan bahasan ahli hikmah di dalam kelembaran pertama elek bab khauf bab takut. Imam Ghazali menulis salamatul jasad fi qillatit ta'am, selamat jasad niki solah jasad niki di saat pelunggum tiang tahu lamun dalam bahasa beliau niki menyedikitkan makan baru sololo solah jasad niki. Tapi tiang memaknai menyedikitkan makan niki adalah mengontrol, menjaga makanan sak tame lek dalam bosang pelungguh nendek rakus lalu ya kena nggih endek napi atas suruh mejam si Imam Ghazali tidak, namun apa mengontrol menjaga di dalam masailah kitab tipis Bapak Ibu. Ia tanda dengan niki beragama. Nggih, ampun kitab Melayu. Tulisan Melayu mu tipis. Nabi bahasa leni ke memilih selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Bersihkan aden sak suci perutmu, menjaga batmu, menjaga tian, jaga bosang daripada segala bentuk macam makanan. Ringan peringatan ni kita sehingga Imam Ghazali menulis baru ni selamat jasad solah jasad sehat jasad tiang pelungguh di saat pelunggum tiang tahu kontrol makanan sakta perkara solah perkara baik nggih lagu lamun berlebih-lebihan tame jog dalam bosang pelungguh sak solah baru niki burung solah jarin luwean mudarat ketimbang manfaat nggih. Contoh pelunggum oh ini imkanak ia demen isi daging bembek ikan daging bembek ia demen si daging bembek akhirnya si demen nike lalu teboyaan si bayin 10 kilo menandangan mesa dek man nyembih 2 kilo wah din tahun tununda kunda mula awalan baru seolah vitamin dianjurkan sehat tapi di saat pelunggum sami berlebih-lebihan tam-taman borong jari manfaat borong jari solah tapi napi yang terjadi jari mudarat jari CDD ojok awal paham maksud dengan wantun li masjid sembayang maghrib bulan puasa nia masih belusur yang tak serbuk elek sangkok balik aneh kembe pun dengan wantun li masjid ada yang dengan nentun lalah lalu pian serbuk ni tunahan sila tentu nak kadang-kadang
yang si kebesuhan jangken posat santo dalam tak posatan sogol kecebul posat kembe si kenyang lalu tiang dan bani ruku sempurna setengah entan lawan parap sogol lisin akhirnya karena efek kebesuhan air ngoam dia menonguam lemas lopek burung tahu nganjang sembayang terawih ngando tedem itu niki pengaruh segala sesuatu iman halal lamun berlebih-lebihan akan menjadi mudarat. Mu garis bawahi tamak jok semangat yang pelunggu lamun wah halal doang din solak apalagi yang di luar itu. Maka ulama dalam masailah sucikan perutmu dari makanan yang halal. Tapi lagi insak lainan. Nggih, pahami Ibu. Niki salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamat jasad niki lamun tahu terjaga. Wa salamatur ruh fi qillatil atham. Niki larian. Selamat ruh tiang pelunggum sami di saat pelunggum tiang menjaga diri daripada noda dan dosa. Di saat terlanjur gawe salah, gawe dosa, tobat. Nggih. Kembang jepun baru beli benang penjahitan, tunas ampun beli kedung uah salah kadal nongak li kesambi benang kata setakila tajah ohnya ndimnya mati payung salah porot nggih dengan dibeli itu perengat yang pelungum di saat ada yang pelungum tidak lepas ia ampunaran manusia al insan mahalul khata' wan nisyan manusia niki balik lupa balik dek lepas balik dosa sehingga tiang pelunggum sami di saat hilang, di saat pelih tiang pelunggum perlu saling peringat untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali sami jamaah, makanan baru adalah jasmani tiang pelunggum. Deka nyerang cerita, deka nyerang barak, napi makanan hamum kayun, napi makanan hamum senang, tinggal pelunggum sami darah. Tapi kontrol, nendek berlebih-lebihan. Karena efek daripada berlebihan ini malas ibadah, lamun kebesuhan. Bintam ya tahu, pikiran jari bekal, jari makanan ruh tiang pelunggu, lamun tiak malas ibadah. Sak kedua adalah makanan ruhani tiang pelunggu. Makanan ruhani pelunggu sami adalah niki. Berzikir, bersolawat, solat berjamaah, bertasbih pelunggu, makanan ruhan. Termasuk tiang pelunggu sami hadir li tahu niki kenyi jari makanan ruh tiang pelunggu dua jam. Ilmu amal pelunggu, sedekah pelunggu baru mulai datang baru niki wahararun prara sararun pele sararun macam begalanya. Pertama itu menjadi rumah tiang pelunggu nanti di akhirat. Amin. Yang kedua pelunggum sami ilmu itu menjadi cahaya dalam jiwa, dalam batin tiang pelunggu. Makanan ruh, sedekah baru. Terus Nabi jadi balik tiang. Sak kedua adalah ilmu menjadi penerang. Dia jadi dilah balik memapiak balik pelunggu perlu narak dilah. Dia tahu ya petang dendang kira-kira. Nggih. Dia memang pihak balik pelunggum napi penting le balik ni ke pasangan dilah adin menah begitu juga kehidupan jiwa raga tiang pelunggu niki jasad niki ibarat balik tiang pelunggum sami bersedekah baru niki ibarat balik tiang pelunggum sami kecekem bangun setelah niki pelunggu ada ilmu niki adalah cahaya niki dilah lalu sakatelun adalah akhlak niki napi dia jari napi akhlak niki ia jari pakaian tiang pelunggum sami. Nah, ia jadi pakaian balik cahaya pakaian. Lalu sak keempat berembe-rembe ke solah sak baru ni ke butuh makanan. Makanannya, minumannya zikrullah. Solawat, tasbih, marantam sak hadir makin niki. Alhamdulillah. Nggih, mongga anentah dia. Nggih. Makin al-mukarram yang lebih sampai jam 6 lebih 100 menit
Nggih, jempira jari. Nggih, nah sami jamaah yang tiang muliakan hormati, sebelum beliau menyampaikan mangkin niki tiang ge tutuk engkah niki pengajian kabaru nggih, makanan jasad, makanan ruh niki pelunggum zikir, selawat, tasbih, entam sahadir niki adalah makanan ruhani. Sami jamaah keluarga besar Majelis Ta'lim Ulil Albab yang tiang muliakan hormati, kebetulan tiang baru arak jauh kalu alu nggih kalu napi nike kalu alu. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, mengawali kalu alu nike tiang sampaikan juk pelunggum adalah panas nggih, mudah sambal bau di akhirat. Empek-empek niki jari tertimbang barang di darah syuhada. Nggih, amin ya rabbal angkat nende osok nggih, kecuali tiang aranu beli-beli antan ngelek. Beli antan ngelek. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, insyaallah catat tanggal